Mampus. Zombie-zombie nyusahin nih. Halo semuanya, kita lagi main Call of Duty Mobile. Oke, langsung aja kita main Battle Royale. Kita undang dulu teman kita. Kita langsung undang. Oke, dia udah masuk. Sekarang kita mau duo squad. Kita mau duo squad. Oke, langsung mulai aja. Gas. Waduh, kita berempat. Wah, berarti 4 lawan 4 ini. Kita sudah di gamenya. Flash kita pakai Scott biar Scott ini buat ngasih sinyal buat musuh di mana. Nah, gini caranya. Nah, tuh dia ketahuan kan musuhnya di mana. Musuh. Itu guys, itu kegunaan Scott. Kita sudah di kapal. Oke, kita sudah di kapal. Langsung kita turun di farm. Ayo dong, turun dong. Kita batal ikut, kita langsung ke sendiri ya, kita sendiri. Katanya bisa terbang nih. Oh iya benar. Ada musuh. Kita dapat kill, lumayan. Udah, Wahyu jangan main terbang-terbangan. Wah, lagi ada musuh nih, lagi perang nih. Nomor satu rame.
Wah, nomor 2 lagi perang. Nomor 2 lagi perang. Wah, telat kita. Udah dimatiin duluan suwe. The safe zone is collapsing. Reloading. Loot. Airdrop has been delivered. Kita cari musuhnya. Cari musuh. Suppressor, lumayan dapat suppressor. Wis, dapat darah. Enemy down. The revived flight will arrive. Wih, supply no. Kita ke arah supply. Kok bisa terbang? Kita ambil supply. Kita ambil supply. Ada surat tembakan tapi kagak ada orang ya. Gue mau coba ngelawan anjing ini nih. Mau coba ngelawan ini. Kita masukin area bos. Sidar dulu. The revived flight will arrive in 1 minute. Let's go. Enggak ada orang. Mana musuhnya lagi nih? Nggak ada musuh lagi nih. Cari musuh. Airdrop has been delivered. Airdrop is coming. Enemy down.
Ayo, ayo, perang. Kita perang. Chip terminal is almost ready. Aduh, tolong. I'm down. Enemy down. Sialan mati gua. Ayo, buru. Enemy eliminated. Ayo, gua dulu hidupin, woi. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return. Wah, nomor 1 mati, woi. Use an adrenaline shot. Kalau benar gua ngisi darah dulu. Bentar. Reloading. The revived flight will arrive in 1 minute. Help! Diana! Gila kot nih. Open here! Engaging the enemy. Enemy down. Zombies incoming. Mampus. Jumbo nyusahin nih. Wih, banyak. Using adrenaline shot now. N. Get the dog tags. Dog Oh, bisa di revive. successfully. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. Thank you, bro. Oke. Revive. Oh, bisa nge-revive juga ya. Dog tags have been Woi, musuh banyak, woi. Your teammate will return to the battle when the next revive flight arrives. There we go. N. Ayo bro, kita tolong dia bro. Airdrop has been delivered. N. Enggak senjata lagi. N. Udah sip, udah mati. 345. Sip. Good job. Use an adrenaline shot now. Wah, ada helikopter. Helikopter. Tunggu. 30. Sip. Wah, itu revive itu nomor 1. Dog tags have been Sip, udah hidup lagi. Teammate will return to the battle when the next Wah, ada revive yang flight arrives. nembakin, sialan. Cakep. Lau lu Kemana sih? Ini? gue gendong. Down to the last 5 teams. Wih, ada supply. Chip terminal is almost ready. Mana musuhnya? Apa lagi cuy? The revived flight will arrive in 1 minute. The
collapsing. Gue butuh peluru hijau. Lagi. Oh, iya, ada. Ayo jalan yuk, jalan yuk, jalan yuk. Jalan yuk. Nyari rumah aja, nyari rumah. Kita nyari rumah. Reloading on the revived flight. Ada banget. Oke, nomor 1 udah hidup lagi, sip. The last revived flight will arrive in 1 minute. Ayo, tiga lagi. Ship terminal is Ada mobil, ada mobil, ada mobil. Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the battle. Ayo, satu lagi, satu lagi. Satu lagi bro, satu lagi, satu lagi. Sip. Getting close to victory. Udah menang, udah menang. Kok nggak menang sih? Kok nggak menang sih? Nggak menang sih? Tinggal satu. Wah, tuh lagi, ada lagi, ada lagi. Dulu juga bro. Kayaknya mah di luar zona dah. Kayaknya di luar zona dah. Wah. Waduh, di atas, di atas, di atas. Ah, musuhnya? Di atas, di atas, di atas, di atas, pakai drone dia. Di atas bro. Ajar. Ajar, buru-buru, satu lagi. Harus menang, atu orang doang harus menang ya. Aduh, kalah dong, gimana sih? Repair dulu dong, repair dulu kalau nggak kuat mah. Repair dulu kalau nggak kuat, repair. Empat mati juga. Gua kasih bom. Ya, gimana sih? Ah, jatuh jelek amat. Tembak cuy. Ya, noob, Jatuh jelek amat. ya noob banget. Ya ampun. Goblok amat sih, goblok. Ya goblok sih. Hyper nembaknya. Ah, goblok nomor 1 nih. Anjir satu doang lagi. Si Ake. Noob banget nomor 1, najis. Lu parpar ya? Noob parpar anjing pakai sniper. Dem. Anjing gue gendong semua kill 16, gila.